дар деҳаи озодагон ошхонаи нав ба фаъолият шурӯъ намуд. сохтмони қисмати нотамоми бинои мактаб дар деҳаи озодагон анҷом ёфт. дуредгарҳои ҷамоати деҳоти хурмӣ сандуқ месозанд. дар заминҳои лалмии деҳаи Шингак боғ бунёд гардид. дар ҷамоати деҳоти хурмӣ лимӯ парвариш мешавад. аз ҷониби раиси шаҳр сокини 97-солаи деҳаи Шингак мавриди аёдат қарор гирифт. парвиз шодизода номзад ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешбарӣ шуд. мусобиқаи кушоди шаҳри Панҷакент оид ба гӯштини тарзи озод байни наврасону ҷавонон баргузор гардид. дар ҷамоати деҳоти Саразм бозии футбол байни 23 даста баргузор шуд. ҷарроҳи номдор Қаҳрамон Бурҳон дар синни 83 солагӣ аз олам даргузашт. минбаъд сокинони деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти хурмии шаҳри Панҷакент метавонанд дар ошхонае ки соҳибкори маҳаллӣ Хуршед Валиев бунёд намудааст, беҳтарин ғизоҳои миллиро тановул намоянд. дар ин нуқтаи хӯроки умумӣ ки дар як вақт то ба 60 нафар хидмат расонида мешавад, 5 нафар сокинони деҳа бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин мешаванд. инҷо бо фармоиши мизоҷон омодаанд таоми дилхоҳашонро низ омода созанд. дар деҳаи Шингак бошад, соҳибкор Ҳафиз Азизқулов дар замини ҳавлиаш мағозаи хӯрокворӣ ва коргоҳи хурди дӯзандагиро ташкил кардааст ва 5 нафар аз аҳли оила ва ҳамдиҳагонаш инҷо бо кори доимӣ таъмин шуданд. зимни боздид аз ҷамоати деҳоти хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ин иқдоми соҳибкорони ватаниро шоиста унвон карда барои васеъ намудани доираи фаъолият ва зиёд намудани ҷойҳои корӣ дастурҳо дод. бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31-уми деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти хурмӣ таҷдид ва таъмир карда мешавад. тавре ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ин муассисаи таълимӣ иттилоъ дода шуд, то имрӯз сохтмони қисмати нотамоми бино анҷом ёфта, ҳоло андоваи дохили бино ва ба тартиб овардани саҳну атрофи он идома дорад. ба масъулини пудратчӣ ширкати сохтмонии Зафар Сохтмон ҷиҳати дар муҳлати муқарраршуда ва бо сифати хуб анҷом додани таҷдиду таъмири таълимгоҳ дастурҳо дода шуд. сандуқсозӣ аз пешаҳои қадимаи сокинони деҳаи озодагони ҷамоати деҳоти хурмии шаҳри Панҷакент аст ва ҳунари дасти устоҳои моҳири инҷоро дар хонаи садҳо нафар дар шаҳри бостонии Панҷакент ва берун аз он ки арӯсон дар қатори ҷиҳоз ба хонаи домод бурданд дидан мумкин аст. устои дуредгар ва соҳибкор Сомон Фаттоҳов яке аз онҳо ба ҳисоб меравад ва пешаи сандуқсозиро аз бобою падараш аз бар намудааст ва имрӯз рӯзгорашро аз пайи ин касб обод мекунад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни боздид аз ҷамоати деҳоти хурмӣ аз устохонаи ӯ дидан намуда ба ҳунараш баҳои баланд дод. Сомон Фаттоҳов ҳоло 2 намуди сандуқ бо кандакорӣ ва бо усули туркӣ месозад ва он дар бозор харидорони худро дорад. иттилоъ дода шуд ки ҳоло чанде аз устоҳои сандуқсозии озодагон дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе низ устохона кушода ин пешаи қадимаро идома медиҳанд.
ساکنان دیهه شینگکی جماعت دهاتی خرمی شهری پنجکند، دهقانان ورزیده، احرار یتمیشف، عبدالغفور اولیموف و رحیم پیریمقولوف در زمینهای سابقه لالمی کهدامانی پهلوی دیهه باغ بنیاد کردند. ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با این باغ نوبنیاد اطلاع داده شد که با آن از مسافه 3 کیلومتر با لوله ها آب آورده در 2.5 گکتار زمین باغ بنیاد کردند و حالا اینجا بیش از 20 نوع نهال‌های میوه‌دهی و سایه افکن پرورش کرده می شوند. حالا این باغبان‌های سابقه‌دار برای ذخیره نمودن آب با بنیاد حوض مشغول هستند. با آن در موسم کم آبی باغ را آبیاری می کنند. ساکنی دیهه شینگکی جماعت دهاتی خرمی شهری پنجکند دهقان سابقه‌دار عبدالغفور اولیموف ثابت می‌نماید که یک گرمخانه خرد با 10 بیخ نهال لیموی بارآور می‌تواند خراجات اساسی یک اویله را جبران نماید. او چند سال قبل در زمین نزد حولیگیش گرمخانه بنیاد نموده آنجا 10 بیخ نهال لیمو شینانید و حالا آنها غرق حاصل بوده نه تنها احتیاجات اویله‌اش را با این میوه فایده آور تأمین می نمایند بلکه از فروش آن به بودجه اویله فایده هم ضم می شود. دهقان عبدالغفور اولیموف برای تجربه نهال ماندارین هم پرورش می کند و آن نیز به حاصل در آمده است. پهلوی گرمخانه باشد در زمینی کشاد و در زیر پلانکا سرپیاز و کبودی ها نیز برای استعمال و فروش آماده شدند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از این گرمخانه دیدن کرده تشکیل چنین گرمخانه های خرد را در هر اویله مهم و تجربه این دهقانی ماهی را آموزنده ارزیابی کرد. کهنسالترین ساکن دیهه شینگکی جماعت دهاتی خرمی شهری پنجکند حیدر ستاروف سال روان به سن 97 رسید. برغم سالمندی هنوز بردم است و نصیحتگر و مصلحتگر اهل اولاد می باشد. او یک عمر به کشاورزی مشغول بود و برابر این چون استای هنرمند در بنیاد 10 خانه ساکنان دیهه دست دارد. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده ضمن سفری کاری با جماعت دهات با این پیری برنادل دیداربینی و صحبتی صمیمی کرد. گفته شد که زحمت پیشگی و کاری حلال شکرگزاری از زندگی او را در این سن و سال بردم و سالم نگاه می دارد و این برای جوانان نمونه عبرت است. با سابقه داری مهنت تحفه پولی مالی مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجکند تقدیم کرده شد. وظیفه‌های آن مشخص و معین می باشد. در مجلس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با پیشنهاد اعضای کمیته بار دیگر وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی پنجکن رقم 21 شادیزاده پرویز بار دیگر همچون نامزد با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در انتخاباتی در پیش استاده پیشنهاد شد. درباره زندگی نامه و فعالیت نامزد با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده معاون رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان میرزا قاسم کریمزاده معلومات مفصل داد و همزمان او درباره برنامه پیش از انتخاباتی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اندیشه و ملاحظات خویش را بیان کرد. در مجلس اعضای کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و سابقه داران حزب نامزدی شادیزاده پرویز را همچون نامزد با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از حوزه انتخاباتی پنجکن رقم 21 یکدلانه دستگیری کردند و ضمن آوازدهی پنهانی نیز همه آنهایی که در این آوازدهی اشتراک نمودند نامزدی پرویز شادیزاده را تصدیق کردند و پیشنهاد کردند. در نزد اشتراکچیان مجلس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزد با وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرویز شادیزاده
ба сухан баромада барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ арзи сипоси хешро баён кард. муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода зимни суханронии хеш таъкид намуд, ки воқеан имрӯзҳо омодагӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен бо маром идома дорад ва мо низ ҳамчун аъзои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон номзадии Парвиз Шодизодаро ба вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Панҷакен рақами 21 якдилона дастгирӣ менамоем. дар маҷлис аз рӯи масъалаҳои муҳокимашуда аз ҷумла пешбарии Парвиз Шодизода ба вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳавзаи интихоботии Панҷакен рақами 21 қарорҳои дахдор қабул гардид. дар қасри паҳлавонони суғдӣ санаи 11 январ мусобиқаи кушоди шаҳри Панҷакен оид ба гӯштини тарзи озод байни наврасону ҷавонон баргузор гардид. мусобиқа ба гиромидошти хотираи номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон Сиддиқов Матлуб Мавлонович бахшида шуд, ки дар он наврасону ҷавонон аз шаҳрҳои Панҷакен ва Душанбеи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ноҳияи Ургути вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон ширкат намуданд. дар мусобиқаи мазкур узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода, роҳбарияти бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен, роҳбарият ва устодони муассисаи давлатии Мактаби варзишии шаҳри Панҷакен ва Сиддиқов Муҳаммад бародари Сиддиқов Матлуб иштирок ва суханронӣ карданд. муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода аз номи роҳбарияти шаҳри Панҷакен ба ташкилкунандагон изҳори сипос намуд. از نام رهبری مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر پنجاکن شخصا از نام رئیس شهر پنجاکن محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر مهمانان عزیز را از جمهوری ازبکستان ولایت سمرقند ناحیه ارگوزد و هموطنان عزیز را از ولایت سوت و شهر دوشنبه و شهر باستانی پنجاکن خوش آمدید. نوری دیده و تاج سر می‌بینم. با تشبس‌های نجیبانی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در قطار دیگر ساحه‌ها با رشد ورزش نیز اهمیت جدی داده می‌شود و امروزه چاره‌بینی نیز به خاطر بزرگداشت این شخصی ابرمرد بخشیده می شود و باوری دارم که در این مسابقه کشتی طرز آزاد بسیار یک مهارت خوبی کسبی نشان داده می شود و از روی سن سال در اینجا مسابقه برگزار می گردد. غالبان را تحفه‌های خاطروی انتظار است و من اظهار امید دارم که در یک فضای دوستی همدیگر فهمی می گذرد و ما در اینجا استعدادهای خوبی کسبی گشتگیری را باز کشف میکنیم. من و اشتراکچیان مسابقه برای کار و غالبیت آرزو میکنم. مبارک باشد. зимни суханронии Сиддиқов Муҳаммад бародари шодравон Сиддиқов Матлуб зикр кард, ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи варзиш таваҷҷӯҳи хоса доранд ва дар ин замина чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣву ҷумҳуриявӣ зиёд ташкил ва гузаронида шуда истодааст. ҳозирини гиромӣ, варзишгарони муҳтарам, шуморо ба кушодашавии мусобиқаи кушоди шаҳри Панҷакен оид ба гӯштини тарзи озод ба хотираи номзад ба устоди варзиши ҷумҳурии Тоҷикистон додарам Сиддиқов Матлуб Мавлонович хайрмақдам мегӯям. имрӯз сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин баҳри солим гардондани ҷомеа аст ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста барои солим гардондани насли ҷавон ва баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии мардум пайваста ба варзиш ва ин хотаи худро зоҳир мекунанд ва имрӯз низ дар шаҳри Панҷакен ба хотири солимгардонии насли наврас ва дӯстии халқҳо мо мусобиқаи кушоди шаҳри Панҷакенро баргузор намудем ва ҳамаи иштирокчиён
тани сиёҳат хотири ҷамъ ва клубҳояшон муваффақиятҳоро таманно доранд ва барои баргузории мусобиқаи мазкур ва тамоми устодони варзиши шаҳри Панҷакен миннатдории худро баён мекунам. дар мусобиқаи мазкур дар маҷмӯъ 230 нафар аз ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии ӯзбекистон ширкат намуданд. варзишгарони Панҷакен бо ба даст овардани 9 медали тилло сазовори мақоми аввал шуданд. варзишгарони ноҳияи Ургут бошанд бо 7 медали тилло баргаштанд. ба ғолибон, иштирокчиёни фаъол ва онҳое ки дар гузарондани мусобиқаи мазкур саҳм гузоштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. таи солҳои охир дар кишвар садҳо иншоотҳои варзишӣ сохта ба истифода дода мешавад ки ин барои пешрафти варзиш дар саросари тоҷикистони азиз мусоидат мекунад ва бояд қайд кард ки ҳамарӯза дар ин иншоотҳо даҳҳо мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронида мешавад. дар ин раванд дар варзишгоҳи деҳаи бостондеҳи поёни ҷамоати деҳоти Саразм мусобиқаи варзишии футбол бо иштироки 23 даста таи як ҳафта гузаронида шуд. روزی 12 январи соли равон ҷамъбаст гардид. дар маросими ҷоизасупорӣ ки ба ҷои аввал 2500 ва ҷои дуюм бошад 1500 ва ҷои севум бошад 550 сомонӣ муқаррар шуда буд, муовини раиси шаҳр узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода иштирок ва суханронӣ намуд. дар баромади худ муовини раиси шаҳр Шукрзода Мурод қайд кард ки дар ҷамоати деҳоти Саразм барои дар сатҳи баланд пешвоз гирифтани 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурӣ даҳҳо биноҳо сохта ба истифода дода мешавад, аз он ҷумла иншоотҳои варзишӣ. ва ман боварӣ дорам ки ҷавонони баъори ҷамоати деҳоти Саразм дар қатори дигар ҷавонони кишвар ин санаи муқаддасро бо дастовардҳои назаррас пешвоз хоҳанд гирифт. зимни суханронӣ раиси ҷамоати деҳоти Саразм Дилнавоз Султонова қайд кард ки мусобиқаи мазкур бо ибтикори сокини деҳаи Бостондеҳ Ҷаҳонгир Ботиров роҳандозӣ шуда аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, ҷамоати деҳоти Саразм ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакен дастгирӣ ёфтааст. дар охир ғолибон бо ифтихорномаву сипоснома ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиёв, Шоҳсайн Солиев. яке аз чеҳраҳои шинохтаи соҳаи тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷарроҳи номдор, нафаре ки бештар аз 55 соли умри хешро сарфи хидмати мардуми диёри Бостониямон намуд, қаҳрамон Бурҳон дар синни 83 солагӣ аз олам даргузашт. санаи 13 январи соли 2025 маросими ҷаноза ва дафни равоншод қаҳрамон Бурҳон дар оромгоҳи сари камари шаҳри Панҷакен баргузор шуд. маъмурият, кумитаи иттифоқи касаба ва кормандони беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен нисбати вафоти ҷарроҳи номдори диёр, аълочии тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамон Бурҳон тасаллият ва ҳамдардии амиқ баён намуда ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандон аз даргоҳи худованд сабри ҷамил мехоҳанд. ҳайати роҳбарӣ ва кормандони ширкати Садо ва Симо дар шаҳри Панҷакен бинобар даргузашти табиби шинохта, ҷарроҳи номдор, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамон Бурҳон ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандон
و دوستان و نزدیکانش تسلیت و همدردی عمیق بیان نموده از درگاه خداوند متعال برای آنها صبری جمیل می‌خواهند.